Woza nendlebe ngize nendaba. Allegedly. Yazona lama-GNU awumadoda. Ama-GNU amakhulu. Yazi bafethu izolo bengithi ngizokwenza ivideo ngoba ngibone i-list leya. Noma ngingayibonanga yonke i-list, angifuni uqamba amanga. I-list angayiboni yonke. Ngibone nje cishe ama-page nyana. Cishe awu-2. Cishe i-page ngalinye lina 30 to 40 i-page ngalinye amagama abantu. I-list leya yangale kulezi zikaqeda isizungu kanye nezemidlalo. Ngithema ngibona lapha i-list ke ngase ngilandelela i-list kwase kuvela ukuthi baningi abantu abakuleya list kodwa imali engafikanga ezandleni zabo. Bakhona ku-list abantu ukuthi bathola imali 2021 kodwa imali bathi bona bayitholanga ayifikanga ezandleni zabo. Ngiyakhumbula uEugene Mthethwelwa, angazi noma niyamkhumbula yini uEugene Mthethwa weTrompisi oku EFF manje. Ngiyakhumbula elwa kabi uEugene engeyedwa ke owayekhuluma ngale yanto ukuthi kanti le mali itholwa abanjani, kanti hayi imali iyakhishwa imali abantu bayanikwa kodwa ayinikwa umuntu okuvela kuleya list oyi-artist. Kunabantu abanikwayo leya mali and leya mali ayinakho ukuthi siyalingana. Kunabantu abathola izamba zangempela. So manje thina masifika thina sininxenxa sithi asivoteni bafowethu. Nangasiboni isidingo, nasithuka namanje nisasithuka niboni. Akungitsheleke nje ngikubuza umbuzo. Awukuboni ukubaleka kwe-MK wena namhlanje? Ake siyeke indaba ukuthi sasifisa ukuthola u230 ukuthi kwenzakalani ngamavoti nama-rob. Sikiyeke konke lokho. Ke sikhulume manje kulo 14% ye-MK yawuthola. Akuboni ukubaleka kwe-MK wena. Uyabona yini kodwa ukuthi ngabe i-MK yayibanga khona uKhongolo sewamthola lo 50+1%. Ngaba wazi namhlanje wena ukuthi kunabantu abakulist lapha yokuthi bayathola imali 2021 bengayithola? Ngaba wazi ngoba ngaba kekho uGaten Mackenzie ubezongena ngani uGaten Mackenzie no 4%? Ngoba ngaba abakwa Green bayiphathele bafaka laba abafisa ukubafaka kodwa ngabe bayiphathele. So wena namhlanje sathi masikutshela ngeMK ukuthi iMK besandokwenzana. Niyasithuka nikubona ukubaleka kweMK, aniboni lento ezana bamncamalala. Mina ngiyayibona ukuthi ukufika kweMK kwenza ukuthi kube khona iGNU. Ukuba khona kweGNU uyabona bonke ominister siqeda ukuthola namanje ukuthi ngale uPatricia de Lille naye nisiyakhumbula sonke hayi ukuthi into esingayazi icase eyodwa leya yalo lacingo loluya oluyibhoda olwadla cishe kwathiwa 37 million kodwa mawulibona lo liyacingo loluya ucingo loluya ebafethu kuyadlala ngathi. So manje thina masinxenxa sinibizela ngapha thina niyasithuka nibona ukuthi labantu bayadlala kodwa manje niyabona ukuthi lapha kuyaganga. Ba expose yini manje ilento yabo bathi bayenza eGNU. So manje isifiso sami ukuthi engathi namanye ama-department ebengabukela kuGaten Mackenzie iqhubeke leyanto. Siyazi ukuthi nangapha kwa-public works kwenzakalani under uPatricia de Lille. Nangapha siyazi ngapha kwa-sports ukuthi kwenzakalani ngapha. Abantu bayathola imali, abantu abadeserve ukuthola imali abayitholanga. Abantu abangadeserve ukuthola imali bayitholile. Abanye sebaza basewona ama-artists asibazi ukuthi ngababiza ngokuthi bayini kodwa bayathola imali. Kanjani ebese nina nithi hayi MK useless? Thina abantu beMK esayivotela futhi esithandayo siyabona umsebenzi. Siyabonga weGaten for Mackenzie mfowethu. Wena hayi bathe uthe ufuna ungena ngapha. Ngiyabona manje lento obuyifuna ukuzoyingenela ngapha kwa Home Affairs ukuthi ubuzokwenzani. Bakufaka ngapha bathi hayi bathi bayakulahla. Hayi subashayile 1-0 manje.
saqhubeka nendlela ngoba manje kusavele la ukuthi abantu akuthiwa abathola imali abakuleya list abayithola manje sekuzovela laba ke ukuthi ubani owadla imali kabani. Hey bafowethu, thina sithe si-MK sipholile, asina stress, sihleli ngapha ku touchline okanye ku grandstand siyabuka yadlala iTV. Ngiyazi ukuthi wena ubone futhi angeke uzubone ngoba vele wena you want everything to be about your party, you want to politicize everything, even something as simple as this one you still don't see ukuthi kena kubaleke ngani kuba khona kwethu thina ebekade singezuvota. Koqhamuka uncamalala neMK sasesisho phakathi sasesivota sasesithola lo 14% noma singezikhuluma kakhulu kodwa sawuthola lo 14%. Ingakho kunje namhlanje wena still awuboni, wena angeke ubone. Imagine if all these ministers esifakiwe manje zingeza namalokhuzana ukuthi obani abadlayo kule department, obani abadlayo kule department, ama audit enziwe manje mayenziwa ama audit aveze obala for everyone to see, kungenziwe izinto kodwa ke bafowethu angikho lapho mina bengizonitshela nje ukuthi ngiyanithanda. Hey ngiyanithanda, wenze uyayithanda iMK noma ngaba uyithandi nawe uxamba, ngiyakuthanda. Thanks.